Der, die, das. Članovi na njemačkom. U njemačkom jeziku postoje 3 gramatička roda. Muški rod, ženski rod i srednji rod. Ovo je prva lekcija. Der je član za muški rod. Die je član za ženski rod, a das je član za srednji rod. Kod imenica koje znače bića muškog ili ženskog roda gramatički rod se obično poklapa sa prirodnim rodom. Na primjer, der Mann, muškarac, der Koch, kuhar, der Fahrer, vozač, der Kellner, konobar. Ili kod ženskog roda die Frau, ženska, die Köchin, kuharica, die Fahrerin, vozačica, die Kellnerin, konobarica. Osim kod das Mädchen i das Kind. Das Kind, dijete, je spol neodređen. Svi deminutivni, na primjer das Häuschen, kućica, su isto srednjeg roda. Za sve koji ne znaju šta je deminutivno ili diminutivno, deminutiv ili diminutiv su imenice koje imaju umanjeno značenje, kao cvjetić, magarčić, zvijezdica i tako dalje. Muškog roda su sve strane svijeta, na primjer der Norden, sjever, der Süden, jug, der Osten, istok, der Westen, zapad. Muškog roda su i sve imenice koje označavaju oborine, na primjer der Regen, der Sturm, der Schnee, der Donner. Osim das Unwetter. I kako bi moglo drugačije biti, muškog roda su i sve imenice koje označavaju nazive automobila i vlakova, na primjer der Opel, der BMW, der Audi, der Mercedes, der Porsche. Muškog roda su imenice koje završavaju na nea i ismus. Većinom su muškog roda i imenice koje završavaju na ant, ling, ich i ig. Muškog roda su imenice koje završavaju na er. Na primjer, der Meter, der Fehler, der Besitzer, der Finger. Također su muškog roda imenice koje završavaju na ismus. Der Terrorismus, der Nationalismus, der Tourismus, der Organismus. Isto kao imenice koje završavaju na ant. Der Elefant, der Diamant, der Lieferant, der Fabrikant. I imenice koje završavaju na ling. Der Schmetterling, der Zwilling, der Häftling, der Feigling. Imenice koje završavaju na ner, kao der Rentner, der Trainer, der Taschenrechner, der Wäschetrockner. I na ich, kao der Bereich, der Meerrettich, der Pfirsich, der Strich. Ili na ig, der Zweig, der König, der Käfig, der Honig. Ženskog roda su imenice koje završavaju na ung, heit, keit, schaft, in, et, zion, ei, ur, i, itet. Na heit, die Schönheit, die Geborgenheit, die Gesundheit, die Dummheit.
na die Entschuldigung, die Rechnung, die Anerkennung, die Auszahlung. Nation, die Situation, die Information, die Eskalation, die kombinacion. Znači, sve što kod nas završava na cija je ženskog roda u Njemačkoj. Ženskog roda su imenice koje završavaju na ur, kao die Reparatur, die Literatur, die Muskulatur, die Agentur. Isto kao imenice što završavaju na aj. Die Polizei, die Metzgerei, die Partei, die Druckerei. Ili na itet, die Nationalität, die Realität, die Nervosität, die Naivität. Srednjeg roda su imenice koje završavaju na hjen i lein i većina imenica koje završavaju na ment, nis, tum i o. Na primjer, umanjenice koje završavaju na hjen, kao das Beinchen, das Bienchen, das Käffchen, das Schneewittchen. Ili na lein, kao das Spieglein, das Fräulein, das Blümlein, das Kindlein. Većina imenica koji završavaju na ment su isto srednjeg roda, kao das Temperament, das Testament, das Medikament, das Apartment. I na nis, das Geheimnis, das Gefängnis, das Verhältnis, das Hindernis. Također i na tum, das Eigentum, das Datum, das Ministerium, das Wachstum. I imenice koje završavaju na o. Das Auto, das Konto, das Foto, das Lotto.